Mururungano uyu uriogomanĩtie aikari aciari mathukuru wa sekondari wa Rwarera o ũndũ ũmwe na arũmĩrĩri ma kanitha wa AIPCA utabanĩtio nĩguo kũmenereria mwonjoria kĩũmbe ũrĩa kũratuĩka ũrenda kwĩgwatĩra gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũgũnda wa eka 8. Ndio walimuhamisha na wakakubaliana na akapelekwa kwa shamba ingine area hii, akapewa area ingine. Sasa hapo hatujui ni nini lika hako na baada ile alihamishwa, baadaye tukasikia kwa chifu hako na shamba hapa na samani hapo alihamishwa. Shinda yetu ni hii kanisa, tulikuwa tunanyang'anywa hii shamba. Shamba yetu ni eka 2 na lakini tunagawiwa shamba bila kujua bila inafanyika. Tukienda kwa huko tunaambiwa kuna mtu ako na title na sisi hatuna title. Sasa ndio tulikuwa tunashughulika tuone mambo itakuwa mzuri ili tusinyang'anywe hii shamba. Aikari aya mugite mwonjoria uyu ni arokete na marua ma kuria kanitha ukorwo thamite gukinyira tariki 9 mweri wa kana, na thutha wa kanitha kuthingatithia cira uyu ministry-ini ya migunda irakora ni mamugunda uyu utirathoma ritwa riaguo. Muntu wejeta kujokia kanisa na chukuru yetu na nasare yetu mwathani mulekere mwathani atakomenya atakuthithia. Hata mtu awe anashinda gani na shamba, unawezaje kuja kuchokoza kanisa? Mtu anaweza hata piga moyo konde aseme wacha nipatie kanisa, utapata baraka ukienda zako. Kanisa lazima ipewe mahali pa kukaa. Mayurĩtwo nĩ marakara aciari mathukuru wa Rwarera mugĩte marĩ na kĩeba kuona mwonjoria ũyũ angĩbotana matirĩ na gwa gũtwara ciana ciao. Jameni, hata kama mtu haogopi binadamu, mbona asiogope Mwenyezi Mungu? Kutaka kunyang'anya kanisa shamba lake, kutaka kunyang'anya hata shule, au watoto wataenda wapi kesho? Nĩ ũrugarĩ ũrĩa ũcũngĩrĩirie DCC wa gĩcigo gĩkĩ Josephine Njenga gũka kũboreria mũingĩ ũrĩa wĩyũrĩtwo nĩ marakara, akiuga thirikari ĩgũtigĩrĩra mũgũnda wa mũingĩ nĩ wacokio. Madamu sikubali hiyo pesa irudi kwa wenyewe, kwa sponsor. Kwa hivyo naomba tushikane sisi sote tuhakikishe hiyo pesa ambayo ilipatianwa na Food for the Hungry isirudishwe kwa akaunti yao huko Nairobi. Kitu mimi ningependa kuhakikishia wananchi wa hapa ni kuwa hakuna hata inchi moja ya hiyo shule ambayo itaweza kuvamiwa. Gũkĩrĩ ũguo mũingĩ nĩ ũrĩtio ũkorwo na wetereri na gũtigĩra thirikari ĩrute wĩra wayo o ũndũ ũmwe na kũgitĩra mĩgũnda ya mũingĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.